Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Prije svega da vam poželim dobrodošlicu u novi video i novim članovima na kanal da poželim dobrodošlicu na kanal. Evo, pripremajući se za sljedeći video, slučajno sam naišao na jednu objavu iz slovenskih medija. Riječ je o najvećem slovenskom javnom mediju koji broji preko 100.000 pratilaca i koji je aktivan na svim društvenim mrežama, a ova objava je prošla nepopraćeno, nije iznijeta, nije podijeljena na javno, na društvene mreže, nije postala viralna, tako što se kaže. Ta objava je samo skupla nekih malo više od 1000 pregleda, znači to nije ni 10% od broja pratilaca. Znači tu odmah me zainteresovalo i vidio sam da tu nešto ne štima. Pa molim vas, ostanite do kraja videa gdje ću reći šta piše u toj objavi, pa prokomentarište da li je ta objava namjerno sklonjena ili je nešto drugo u pitanju. Naime, o čemu se radi? Taj medij je imao intervju sa vođom, tako reći, sa koordinatorom ili vođom svih upravnih enota tu u Sloveniji i postavili su mu pitanje zašto obrada dokumenata za strance, to jest zašto obrada vize traje toliko dugo. Poslušajte, pa volio bi da reknete svoje mišljenje, a ja ću na kraju videa reći ono što ja mislim. Neću objavljivati taj članak, ako nekoga interesuje šta piše sve tačno u članku, nek mi se javi, poslaću mu link. Znate da sam dobio copyright na prošle neke videe gdje sam objavljivao članke i gdje sam objavljivao zvanične stranice, tako da neću, ja ću sad ukratko to prepričati u svojim riječima. Naime, šta je on izjavio po tom pitanju? Na njihovo pitanje da li imaju dovoljno kadra po upravnim enotama da iznesu taj teret, tu gužvu sa obradom papira, njegov odgovor je bio da imaju dovoljno stručnog, obučenog radnog kadra i da je trenutno zadovoljan sa funkcionisanjem svoga radnog kadra. Sljedeće pitanje je bilo da li je možda pandemija uticala na to da se predmeti gomilaju i da se ne može stići na vrijeme obraditi svi papiri. Također njegov odgovor je bio negativan, znači njegov odgovor je bio da pandemija nije uticala na to i da oni obavljaju svoj posao selektivno, hronološkim načinom rada. I onda je na kraju pitanje bilo pa šta je uopšte problem, zašto neki stranci čekaju svoje produžavanje svojih dokumenata po pola godine, 8 mjeseci i jednostavno svoje dokumente dobiju pred sam istek tog dokumenta. Njegovo obrazloženje je bilo, tu se meni čini nelogično, kao da je najveći procenat greške prilikom predaje ili odaje uloge za produžavanje papira potpis, što se meni apsolutno čini nelogično. Naime, stranke koje su svoje vloge ili zahtjeve za produžavanje dokumenata predale preko pošte, a znamo u toku pandemije većina, znači 99% nas je predavalo svoje zahtjeve preko pošte. Prilikom ispunjavanja formulara za predavanje papira, potpis na tim papirima nije odgovarao potpisu na dokumentu, to jest na staroj vizi. Tako da po njegovim riječima prilikom skeniranja tog potpisa da uđe u sistem dolazilo je do grešaka jer sistem nije mogao prepoznat taj potpis. A i znamo da prilikom davanja prstnog otiska također se i potpisuje na te tablice gdje se potpiše, ali njegov odgovor je to bio da je to najveći problem.
Drugi od velikih problema su biometrijske slike. Po njegovim riječima, a i po riječima službenika u upravnoj enoti, to znam iz ličnog iskustva, biometrijske slike ne mogu biti iste na prošlim i sadašnjim dokumentima. Slika mora biti nova i ne smije se poklapati ili ne smije biti ista sa slikom od prošlih vaših dokumenata. Također, potpis, naglašeno je da potpis mora isključivo biti na latinici. Također još je i dodao da su stranke obavještavane poštom ili mailom, ali sa stranki se pravočasno nije odazvalo na njihov poziv. Sad kažem, volio bi da napišete svoje iskustvo, da li ste imali takvih problema ili niste imali takvih problema i šta je konkretno bio problem kod vas prilikom produžavanja ili čekanja vize. Sljedeći od problema je naveo također nepravočasna dopuna dokumentacije. Kao što znamo, kad uložimo za produžavanje papira, svaki mjesec čekanja moramo nositi dodatne platne liste od toga mjeseca i ispise iz banke toga mjeseca. On je naglasio da dosta slučajeva ima gdje nije pravočasno se donosile dopune i jednostavno taj predmet, ako je u obradi, ako nema pravočasne dopune, stavlja se dole i to tako kruži. Dok taj predmet dođe na red, prođe opet sljedeći mjesec, opet nema dopune i da to sve jednostavno tako ide. Također naglasio je jedan od problema upravnih enota koji se desio početkom ove godine, u prvom periodu ove godine, je problem sa identifikacijom prstnog otiska, jer se mijenjao neki sistem i imali su nekih 7 dana težave ili problema sa identifikacijom prstnog otiska i te stranke koje su imale takvih problema pozvane su nazad na ponovo davanje prstnog otiska. Sad, mene zanima vaše mišljenje. Ja ću sad reći svoje mišljenje pa vi procenite da li ja pravilno mislim ili ne. Prije svega ne slažem se sa njim da ima dovoljno sposobnog radnog kadra u upravnim enotama. Po mojem mišljenju, da fali dosta radnog kadra u upravnim enotama koji bi mogli razdijeliti sve te postupke, sve te stranke. Druga stvar, mislim da je loša organizacija loša organizacija rada samih upravnih enota, pojedinih upravnih enota, jer su duga čekanja, spora primanja stranke, sporo se obrađuje kad se primi stranka. Dosta, lično iz mog iskustva, kad uđeš tamo ili priča privatno na telefon ili radi neke nebitne stvari koje nisu trenutno bitne u tome momentu, u toku radnog vremena. Privatne stvari da se rade u toku radnog vremena, ja mislim da to nije na mjestu. Sad, što se tiče potpisa, i tu se ne slažem, jer prilikom davanja prstnog otiska automatski se potpisujete biometrijski, automatski sistem prepoznaje vaš potpis i upoređuje ga sa drugim potpisom. Sad, kažem, nisam dovoljno pametan da mogu govoriti o tom sistemu, o tome kako to funkcioniše. Vjerovatno su oni imali ideju da ubrzaju te možda procese sa tim nekim novim skenerima što imaju, da automatski na vašoj, kad vi predate vlogu ili zahtjev za produženje, da automatski skenira vaš potpis i da automatski unese u sistem, ali očigledno to nije uspjelo. Teško je na pamet ponoviti sličan ili tako reći isti potpis na papiru, na vlogi.
znate i sami, nekad po 2-3 puta potpisujete se tamo na onim tablicama da bi sistem prepoznao vaš potpis. Eto, to bi bilo to. Ukratko, čini mi se zanimljivo i nešto što bi trebalo znati, pogotovo zanimljivo što ta objava nije dobila više pregleda. Da li je namjerno sklonjena ta objava, da li je namjerno zatrpana ta objava drugim objavama pa da ne postane vidljiva ili ne znam šta se desilo. Uglavnom, našao sam je, ko želi tu objavu, mogu mu poslati u inbox, nek mi se javi, znači ili na Facebook grupu ili na Facebook ili na Instagram, poslaću mu, proslijeću mu tu objavu da pročitate i sami šta je taj gospodin izjavio. Eto, to bi bilo za danas to. Za sutra imamo spreman novi video, pa tako ako vam se sviđa tema kanala, ako vam se sviđa ovaj video, stisnite to dugme subscribe, lajkujte ovaj video jer YouTube, kao što znamo, voli lajkove, pa lajkujte video, pomozite da što više ljudi vidi ovaj video i potrudimo se do sutra, do sljedećeg videa da ovaj ovdje broj bude veći, a taj broj će postati veći, naravno ako stisnete to dugme subscribe, pretplati se, zaprati, naruči se, kako god da piše, malo crveno dugme tu u ćošku i tako pomažete našem kanalu da svi rastemo i da poboljšavamo kvalitet zajedno. A do sljedećeg videa, ako ste to napravili, lijep pozdrav svima. Ćao!